FM. Momamedi ke phamisa matsoho a ka ke re khotso. Ke tshaba lehodimo le mesebetsi ya lona. Ke tshaba lehodimo le mesebetsi ya lona. Matsatsing ana o re leng ho ona. Ona le ntho tse ngata tse etsahalang fatsheng lena leo re phelang ho lona. Bekeng e shwele motho e mong. Momamedi eo ke mo ratang. Ra utlwa ditaba tse ileng tsa etsa hore mmele thothomele. Lapeng kwano Afrika Borwa ditaba ne di bua komising ya mahlanga di bile di bua le komising ebile ke tla ibitsa komiti ya nakwana parlamenteng. Hona le taba e ileng ya fihla ka pele pelong ya ka ya o tla pelo ya ka ha bohloko. Kana kweo monna ya neng a hlongwa dipotso. Ha ne a re ile ka ba teng kopanong ha o no ho rerwa moraphahlane. Re ne re kopane mono ke ne ke se monga. Re ne re kopane le ba basweu ba ne ba le teng. Re rera hloho ya hae hore a ske a palama se mo tshwanetseng setulo. Re rera re dutse ebile ya neng a tsamaisa komiti. A tsamaisa kopano ka letsatsi leo. Ona sa sebeletse mmuso. Aramrera mraphatla momamedi ya mohlare ha rerwa hore ho tlo ho palame mothemo yena a thibelwe hore a ske a palama situlo se mo tshwanetseng se mo loketseng. Ya hlahela taba. Ya hlahela taba. Ya tswa taba ya dula pepeneneng. Ke tshaba modimo, ke tshaba modimo, ke tshaba ditaba tse ngotsweng Bibeleng. Kore modimo khona o bea sera pepeneneng ha re sa ithuti ka sena se etsahalang di commissioning tsena tse mathang Afrika Borwa re tla be re sa ithuta. Bibele re di tla hlahela e re di tla dula pepeneneng.
he ke a tshaba buka e ntswe he ke a tshaba buka e ntswe he buka ena ke a tshaba ena ena le molomo mogubedwe ye molomo buka ye a se papadi motho o ska etella buka ena o ska tella buka ena ya ba monna o ya bua ba monna o ntsha ditaba a re ne re dutse re kopa le ba ba sweu ba le teng re rera hloho ya monna e mong a re le politiki le teng ka hare re rera hloho ya taba ya dula le palapaleng ya dula pepenene ke a motshaba modimo ntate Phahlane ke a motshaba modimo ke a o tshaba modimo ke a o tshaba Jehova o beha ditaba le palapaleng o beha ditaba le palapaleng kore ha batho ba ne ba rera ba kopane ka hloho ya motho wa tseba hore modimo o na le nako ya hae modimo na le nako bona nako eo modimo a ntshang ditaba tsena ka yona bona nako eo modimo a ntshang ditaba tsena ka yona a di ntsha ha ba tswa le mabitso Jesu ha re sa ithuti wa tseba lefatsheng mo o ske wa nahana hore batho kaofela ba o rata hobane ha o tjhelete o ske wa nahana hore batho kaofela ba o rata tseba hore ha o tjhelete hape o ske wa nahana hore batho kaofela ba o hloile hobane ha o lebitla hona le motho mong ya o hloileng kelello ya hae e mo fa hore batho kaofela ba o hloile batho a keke ba o hloya kaofela ha o lebitla hape a keke ba o rata kaofela hobane ha o tjhelete di a tswa ditaba hona jwale di a tswa ditaba di dula mona pepeneneng The Black Friday happens. Reka neck hand washing powder 3 kg tsenne ka 320 rand. Sunlight laundry soap 500 grams tse hlano ka 99 rand. Disolo tsa matsatsi a supile tsa Black Friday happens. Hallelujah. Hallelujah. O di etse dintho a di tla hlahela hai modimo ha ke o tshaba ntate ke o tshaba Jehova ke o tshaba kana go motho o so bile o lahletswe ke tshepo wena modimo wa fihla man kana go o dutseng hae o sena mosebetsi batho ba tsheha ka wena modimo wa kena man Jesus wena modimo o ya kena man modimo o ya kena modimo ke a o tshaba Jehova ke phamisa matso aka ke a o tshaba modimo ke o tshaba haholo ka no batho ba tse ba kwetse menyako ba ikwetse batho ba ikwetse ba tsheha ka wena ba qoqa ka wena ha o tsoga wena modimo ya fihla yo modimo kore kana ko batho ba seng ba kwetse mamati ba tsheha ka wena kana go batho ba qoqang ka wena kana go batho ba o sebang kore ba se ba tluile pila hao modimo o jwang hantlentle wena wa fihla modimo mosebetsi o fedile ditšhelete tsa o di fedile Jehova ko matha di agente go tshela di petrol o matha o ya magotlang a dinyewe wena modimo wa tswa o etsa jwang wa fihla jwale ntwe mmakatsang ka wena modimo ha o fihla ditaba tsena o di beha pepeneneng modimo o jwang
o be a ditaba pepeneneng gore di tsejwe ke lefatshe kaofela dimilione tsa batho di tsebe gore banna ba ne ba kopane ba rera hlooho ya monna modimo o jwang hantlentle o a di tloela poho tsa bashane di kopane Jehova o tloela dira di kopane kore di be di jwale di qetile ka wena ho fedile ka wena o bo fihla modimo bula menyako o re kenya ka kopanong re sa tlameang o kena ho yona o bo fihla wena Jehova o bula menyako o bo fihla Jehova o bula difestere o re kenya ka kopanong ye o baneng ba sa hopolo re tla kena ka yona a bele o bane ba sa hopolo re tla tseba taba tsa modimo o jwang hantlentle monna a bua committing ya nakwana ya parliament a re le nna ke ne ke le teng ha bua monna a re leng yeo o na le teng leng yeo o na le teng le ba mokgatlo itseng bane ba le teng leng yeo o na le teng yeo yena o na bile a tsamaisa kopano modimo o hana makgotla a dira a dikile motho makgotla o hana poho tsa bashane di hlaba modimo di hlaba wena wa fihla o re eo ke ngwana ka yo ho so kwetswe menyako batho ba bua ka wena ba tsheha ka wena ba nwa tie ba tswile batho ho wena ba tswile ba tsamaile bona modimo kana kwa fihlang ka yona ke eno a kokota mane ha phahlane ara phahlane ha bula monyako a re ke bulela mang a re ke nna a re nna ke fihla motsheare a ko ke fihla hantle man le mang a utlwa man le mang a bona a re ke a fihla ke sekilteng a re ke sekilteng a re dula fatshe mona re shebella filimi a re ho tla bapala filimi he bathong ha re sa ithuta re shebella motho a dintsha ditaba ha tse rerilweng dilemo le dilemo tse rerilweng tse mo banna ba ileng ba dula fatshe tsatswa modimo a re bula menyako se ka kwala menyako o etsang a re kwalla menyako ke hao nna ke hao ho nna ke kena ha o kwalwe mamati a re bile nna ha ke kena ha ona back door a re ntshebe ke modimo wa hao nna ha ke modimo wa di back door ke a kena ka yona front door ke a kena re na ke modimo wa di back door ha ke no tswa ka back door ke tla kena ka front door kore le ba neng ba bina ba tlola ba thabile e tla re ha ke kena ba tla ema dihloho a re nna ke modimo o phelang mme ke na le nako ya ka yeo ke sebetsang ka yona a re ke na le nako ya ka yeo ke sebetsang ka yona re ra kopana o tshware dikopano tsa hao di tshware dikopano di mathebisi di tshware dikopano o di tshware dikopano o di tshware ka social media o di tshware mo o di tshwareng teng e tla bapala filimi ka tsatsi le leng e tla bapala bioscope mme modimo tla ntate Phahlane o tla ntshwarela ngwana mme ka jeno nanolo magulong ha ke tsebe nna ke tswa hlwena ka ne iduma o ile wa fihla pelong ya ka ha ke le bale hano le ka studio mona o tlile kwano le Sedi FM ha ke no le bala le kgang modimo o jwang hantente maina ke le re jwetseng hle a ke le re jwetseng maine hore na modimo o jwang
modimo o kore wa re bole a re mona ke mmusong wa dira ore magotla dira tla o dika jwale hona le ntho e nkileng ka utlwa tsatsi le leng moruti maina a bua ka a re modimo ha shapa sera o se shapa hore sera se qhalane ka tsela tse supileng a re ba tla kopana mo ba kopanang teng ba tla re ha shapa your enemy ba tla qhalana ka tsela tse supileng ba tla lwana ba le bang itse monna ha bua komiting mane parlamenteng ya ba ho tlola monna a romela molaetsa bosiwa sa iketsa tshetswa ke ntwe motshisa oh Jesus Jesu murata fita wena Jesu wa Nazareta wena Jesu wa Nazareta o tseba nako ya hao me o tseba hore na o tla kana ko mang Sufika kusani Sabethi makatile nga wasubu Afika kusani Ezokupama Shamasha Sufika kusani Sabethi makatile nga wasubu Afika kusani Ezokupama Shamasha You know the song that Ufika kusani Sabethi makatile ngawe ebusuku Afika kusani Ezokupama Shamasha Yes, Jesus Afika kusani Sabethi makatile ngawe ebusuku Jesus Afika kusani Ezokupama Shamasha Fika kusani Jesus fika kusani Oh Sabethi makatile ngawe Utafika Jesu Akupama Shamasha Shamasha Yani shabo sikubalagela Jesu Fika kusenu Jesu Kupama Shamasha Shamasha Ziyekeni zihlobo sikulahlise ebusuku Yekela abadali bahlehle vele sebusuku Yekela ubuhlungu ubuhle vele sebusuku Kodwa ekuseni uzofika uJesu Akunike ithemba elisha Akunike namandla amasha Wena ungakhathazeki Bayekela bakutshele Jesu fika Sabethi makatile ngawe Afika kusani Ufika kusani Sabethi makatile Kodwa fika uJesu Kupama Shamasha Ufanele kutshelika Ufana no Shadrach, Meshach and Abednego Bathi kuNebukadnezari Noma ungasifanya emlilweni Kodwa kenge sikhothame
Modimo o jwang modimo a kontletse modimo a kompolela ha re ke re bue le wena Jehova wena modimo wena ya kalletseng maru ke kopa o ko bue le nna Jehova ke kopa o bue le nna mommamedi wa Lesedi FM a dutsi a bile a mametse seyalemoya ke a o kopa ntata ko bue le nna modimo o jwang modimo Jesu wa Nazareth o jwang modimo a ko bue hla ko re bolelle o seng hona lenanong lena le leholo a ko re fe modimo hore na wena o jwang o hana ba se ba tswile ba tsamaile mmina thoko ha bua ditaba o re
baloi ba kopane baloi ba kopane ba tshwellana hanong mona o tsho jwalo mmina thoko gore o hana baloi ba kopane ba tshwere kopano ba itshwere bosiu kaofela ha ona taba le kopano yeno ya bona wena tau ya leloko la Juda ha ona taba le bona ba ka kopanong tsa bona tsa bosiu ha o tsamaye kopano tsa masiu ha o kopane le bona bana ba tsamang dikopanong tsa masiu ba rera motho ba rera hlo ya hae ba rera bophelo ba hae ba rera lelapa la hae ba rera ha o di tsamaye kopano tse modimo o jwang modimo Jesu morahao ha o ntate a ko ntlhalosetsa a ko mphe sephiri sena ke se fumane e re pele ke tsamaya seyalemoyeng mona ntate bo mphile sephiri ke senke sephiri sena ke se fe momamedi eo ke mo ratang wa Lesedi FM ke mo fe sephiri sena seo mphang sona modimo o jwang Jesu wa Nazareth ngwana hao o jwang o mo romela tsatsi le tjhabile fihla hoseng batho bona ba qetile ebile ba bile ba robetse ke mokgathala wa bosiu ba robetse ke mokgathala wa o rera ba robetse ke mokgathala wa leshano ba robetse ke mokgathala wa ditshebo ba robetse modimo ke mokgathala wa pelo tse kgopo ba robetse ka pelo tse thata ba robetse ka pelo tse hitsang madi ba kgathetse wena o ya kena Jehova o bana ona nako ya o mathaka dikopano tsa bosiu tsena ka bophara hobane ha ke re ipuele nnete fela hle ha o tshela rama dijong dife kapa dife ya fetoha di ba monate o Ramalicious stampo se pala ke stampo fela empa wena tshela rama fela stampo se a fetoha se ba stampo yo ya modimo o jwang hle modimo o jwang ha mo tanulang batho fela o ba hlaise fela modimo o hlaise fela modimo nna ka o tsaba yeah fihla hoseng hobane ho wena bosiu bo bokananyana bosiu bo wena bo bokananyana bo binyane yo fihla hoseng ha bapale modimo nna nako tsa dikopano tsa bosiu modimo ha no di tsamaya dikopano tseo tsa bosiu mo koloi di tla paka di ipatile batho ba theue ba tsamaya tjena ba ntse tjena ba tsamaya jwalo ka bontate moholo ba le batjha ba tsamaya jwalo ka bonkgono ba le batjha ba tsamaya tje modimo hana nako ya ho khokhoba modimo ha khokhobi
Hana nako ya o kokoba. Jwale ke bua kasi, jwale ke shaka sitala. Hana nako ya ratsama ya kokobetsa, hana nako ya o kokoba. Upright, again. Say. Neo Ramosebi ka Lady Brand a re ntate Thuso wa thetsa pelo ya ka bohloko wa shapa pelo ya ka. Ke a leboha Neo Ramosebi ka moo ka Lady Brand, ke a leboha. Ntate Thuso Motaung, modimo ha ona nako wa kopano tsa masawana. Hana nako modimo wa kopano tsa masawana. Ho tsho mo mamedi ya ngotseng a le ka mane ka Lesotho. Ure modimo hana nako ya kopano tsa masawana. Hana yona. Re ke fete ho wena Neo. Ho na le mo mamedi e mong ya ngotseng a re modimo o moholo. Modimo ke radimakatso. Modimo ke radimakatso ho le hobe. Ba re o bodile ka nako e modimo a kena. A re hona moo mane mo a bodileng teng ke nna a kena. Ba se ba inuile tie, ba inuile kofi, ba bile ba se ba sena le tšhelete ya tswekere. Modimo ya kena. Ba sena le tšhelete ya hani, ebile ha ba inwe ka hani. Ba tla inwa ka hani kae. Ba tla nka kae manyepa dinotshi. O tshela ka ditswekere mona, o tshela o ke eng mona. Banoka mona, banoka ba bang ba bile banoka letswainyana tswekere ba le kopane ba re letswai lena le ba betetsana. Modimo iphitlhela hantle ka nako ya yo seng. Ho yena bosiu bo bokananyana. Ho modimo bosiu bo bokananyana. Tla motseare. Momamedi ha re sa ithuti ho tsena tseo re di bonang di televisioneng tsa rona. O sa ithuti le hore o tsamaya le motswalle ya jwang. O sa ithuti hore ha hao o mema motswalle ya jwang. Ya tla batla o tseba ditaba tsa ha hao, a batla o tseba a tsamaye a ilo di ntsha kae kae. Ha o sa ithuti. Ke tsele fatshe mona tsatsi le leng ke na le yena moruti Maine lefahla laka. Tsatsi le leng re bua re re ho na le batho ba babedi lefatsheng ba ithutang le ba sa ithuting. Ba babedi ba teng. Ho na le ba ithutang, ho na le ba sa ithuting. Modimo a gore ke keng ke se fela sena se leng sa bapalwa ke nkeko.
modimo hle shapa sera se omelle shapa sera se thothomele shapa sera se nyorwe harampa bosiu shapa hore sera se nyorwe se ske sa tseba taba tsa sona shapa modimo re sera se batla hore na se ka etsa jwang mo sileng sa ngola teng se batle o delete hane Jehova hobane wena o modimo wa mehlolo o modimo ya kalletse marushap a Jehova hore sera se tsikile se ske sa tsikila fela se tsikile ha 7 se ske sa tsikila fela se tsikile ha 21 se ske sa tsikila fela se tsikile siwe shapa wena modimo hobane o tla o senga o shape bosiu shapa o senga mo mmamedi motle ile shume metsotso ele shume metsotso hona jwa le pele ho hora ya le shume ere hana kwa ka yeme tsena kenke mabenkele na ho sireletsa le balapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ere lo fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re le fa 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di tse tlase e tsa kgetho tshwanetseng hloko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Disolo tsa matsatsi a supileng tsa Black Friday ha box reka Danone Ultra Male Vanilla Flavored Custard 1 kg tse tsheletseng ka 120 rand Rama Original 70% fat spread brick 500 grams tse tsheletseng ka 144 rand Disolo tsa matsatsi a supileng tsa Black Friday ha box nna ilo so itlhopiseditse go ka botsa mo mamedi motle khotso modimo ke modimo jwa FSP 20656 hona le melawana le dipehelo ya modimo tla o shapela sira yeah. Momamedi modimo tla o shapela sira tla o shapela sona ka nako ya hae wena o sa tsebeng sera sa hao wena o ntse o ipotsa hore ho etsahala eng bophelo ba ka keng ka bona hle ke bophelo ba ka botshwerwe keng ke re ke a hula ha ke hey modimo tla o shapela sera seng modimo tla o shapela motsiar tla o shapela sona a se modimo wa bosiu mona o tla o shapela motsiar tsatsi le tjhabile o shapa kore mo mamedi motle nna ke hlo maine o kila bua nthwengwe mana ke mo lebale moshane eno man nna maine ke no lebala le khale mofukeng wa ka ha ke no lebala le khale ngwana chifa re modimo ha shapa batho ba khalana ka tsela tse supileng o kile wa tshobwalo ka tsatsi le leng mana ke lebale wa re batho ba tla ka tsela ile nngwe ba tla ka tsela ba kene ka menyako le mong ha ba kena kopanong empa modimo ha shapa khalana ka tsela tse supileng shapa ba shabele ba ba kopane ba politiki ba kopane ka kopano eno mona shapa re politiki e kobehe shapa re politiki shebe mo isa tsebeng teng shapa re politiki sothehe man shapa re politiki qhibidihe ke modimo ha o politiki ha Jehova ha o rerwe mono ha modimo ha o rerwe mono ha bona ha o rerwe
wena mommamedi motle wa Lesedi FM. Mohlomong ka jeno bana ba hao ha ba kgone ho fumana mosebetsi ya basebetsi se ra se teng. Se re bana ba hae a keke ba hirwa. Bana ba hae re keke ra ba hira. Ha re ba batle bana ba hae. Wena ngwaneso ya leng bohloko hona jwale. Kai mosebetsing ba o ntsha ba o beya ka thoko ba ra yeno o na tsama le bonyeo yeno na le tse hulukile tsatsi le ntho di tla dula mo hey ha di dule pepeneneng ha motho a ba bue a re ne ke iketsa hore a ntshepe ke ne ke batla hore a ntshepe ne ke batla hore ke mo atamele a bone ka ke tseba hey modimo ha nna ke a o tsaba ke tsebo jwang man nna ke tsebe modimo jwang ehle ebo modimo ha o jwang kgathi modimo ndata mohlata fitana bina se fela re ke na le modisa ke tabe ke hlokang ibe modimo ne le tsona taba tse seng di hlahela hona jwale tseo re di bonang mohlata fitane ngare nna ke na le modisa ke tlabe ke hlokang ibe se le yona maine kena hle mona maine man o ho kae maine o kae ke o batla man ke o batla maine okay ko ntlolla ka tshakile montjena okay ko ntlolla maine ha imena metsotso pele ho ra le shome maine o kae nkeke ka tshauliting nkeke ka tshauliting o ka tsosa chief mabitleng maine ka ke tshena ke le mo aka o bola chief man dumela ntate monna ke utlwa hantle khotso ntate Motau ke a utlwa jwale ke a utlwa momamedi ha maine ke mutlwa a le mane ke sa mutlu jwalo ka maoba fela o sa le teng khotso mfukeng dumela ntate Motau ya ntate wa ka har palame man ehla monna modimo o jwa maine o jwa maine modimo ke motho ya jwang ntate Motau ke potso yeo mopesale ne a kile nga e botsa yona potso yona ena ehle a botsa potso ena re ke mang ya tshwanang le modimo wa rona haleluya ntate Motau ngere ha ke swella lenaneng lena le leholo la setjhaba yes ona mo ka jeno ke dumetse modimo ore momamedi tlo thusahala ntate Motau ke kopa hore haeba momamedi ya utlwana ne o lena hantle amen ha ke a kene ntate Motau ko mametse kakata ha ke momamedi ya kene official page nya rona ba ka jeno lena re bua ka matla a modimo a tseba mo senola dintho tse pateile ha maine jo la siunyetwa hai khona man yeo re le babangore re na le modimo anang le matla ho senola ha anang le matla ho pepesa dintho tse pateile ha ke modimo fela ya nang le matla modimo ya kekeng a re tshware le pela hae modimo ya kekeng a re furalla ha re le pela hae ai man ke modimo a tsebang ho beha dintho tse pateileng pepeneneng dintho tsono sa di tsebe tsono sa di hopola tate Motau letsatsi leni modimo o di hlaisa pepeneneng empa potso yena ya sale o ntso e botsa ha o ka wa mathana leqepela makgolo a mahlano leshome lena le metso e mene ke pesalene ya lekgolo leshome lena le metso e meraro temaneng ya bohlano mopesane me o na le potso a e botsang ha ya nang le matla ntate Motau ha so o ifumane
113 ke pela 113 temana bohlano ke mang ya tshwanang le Jehova modimo wa rona ntate Motaung ke mang ya tshwanang le Jehova kore potso ena o e botsa ha dintho di qeta ho hlaha ke mang ya tshwanang le Jehova modimo wa rona ntate Motaung ha o qeta ho pepeswa dintho tsono sa di hopole moruti maina ska bua ka dintho ha o qeta ho pepeswa batho ba no sa hopola hore e ba ka nnete ntate Motaung go tshelletsane mpeleng ona di dintho tse ba di etsang ha modimo a qeta ho di etsa e ba o so yema ka teboho hore ke mang ya tshwanang le modimo yena ntwena ne ke sa itsebe ntwena ke ala mo e bona ntwena ne ke sa hopola empa modimo a e hlahisa ntate Motaung kopa ho bolela hona jwale ke shebile nako mo ene hona teng modimo a kana etsa ke tsebe na o tlo etsa ho mang o dula profinsing e feng strateng se feng motseng o feng toropong e feng mo mamedi le tukise ha o ka wa tshepa modimo hore hona le dintho tsa tlo di hlahisa oh yes sir oh yeah hona le mabitso a tlo tla phatlalatsa a wena o no a opela matsoho a tla o tsebo wona mabitso ao ke mabitso a etang bophelo ba hao panana la makhulo le re wena o soka modimo tlo hlahisa dintho tsono sa di hopola ke mang ya tshwanang le Jehova modimo wa rona ke mang ntate Motaung ke mang ya tshwanang ai ke mang jale potso ena kapa motho ha o so bua ka nnete modimo a tlatsitse bophelo ba hao ntate Motaung ke kopa o ye leqepeng la 823 evangelii ke ya Luka kgaolo ke ya borobedi temana ke leshome le na le metsi supileng ha o ya leqepeng la 823 ntate Motaung ke mang modimo ya tshwanang le modimo wa rona yena e nka modimo fela momamedi sena di etsahala a re etsahala amen ha re ka ra dula ho yena radula ho fahlosa hae ra batla mmuso wa hae dintho tsena re tsebe ho di ekelletswa ra mo hloka ra batla fahlosa hae o na le mohla modimo a kileng a re ha le ka la mpatla ka dipelo tsa lona tsohle le tla mphumana le Krebe 823 ke ho yona 823 moruti maine maine o etsa jwang jwale o etsang ka bibele ena maine o etsang hobane ha ho letho le sephiring le sa tloka le bonahala mme ha ho letho le patilweng le sa tloka le tsejwa le ho hlahella pepeneneng ai untlotse maine ntate Motaung ha iyo re ka e rera ra e rala ra e kwahela ra etsa mekutu yohle empa lentswe la modimo le hlola ka ho sa feleng na ntho e sephiring e kekeng ya hlahella ha hona ntho ya pateileng e kekeng ya dula pepeneneng ntate Motaung hona ho nka modimo fela hona ho nka ya matla hohle hona ho nka Jehova wa makgotla hore dintho di dule pepeneneng Motaung mohlomong seng ha kajeno re tlo thusahala ho tseba hore ha hona letho le pateileng le kekeng la dula pepeneneng a ke tsebe na ke mang seng hona sure hona le momamedi ya kgathetseng o lekile mamati a bona a kwetse re ba tswa setsuko tsa le mati ebe na setswa kae hona le momamedi ya lla ngwana jalo re ntate Motaung moruti maine ka re le bua le nna ka mona ke sa tsebe na etswa kae hona ke tsebe na o tswa kae hona letho o kore
ke ntwa a ha itsebe e tswa kae a ha itsebe e qadile jwang a ha tsebe rena e fihlile jwang ho yena a ha tsebe re ntwa ena e batlang ho yena a ha tsebe re ntwa ena e batlang baneng ba hae a ha tsebe re ntwa ena e batlang lapeng la hae a ha tsebe re ntwa ena hantlentle ke mang ya ntseng a butswela ke mang hantlentle ya ntseng a fehla mollo wa ntwa ena jo Ntatemotaung ho na le lenyalo le sa iketlang hona jwale ho na le lenyalo le reketlang ke mang ya ntseng a butswella mollo mang ya ntseng a tshela petrolo mang ya ntseng a bua dintho tse seng tsona ke mang yena ya patueng hobane ntatemotaung ho na le ya tsebang na ke mang a buileng empa o santsane a thotse ntatemotaung ke mang ya senyeletsang ba bang kakata mang ya etsang ba bang hampe ke mang ya lenkang a ne re sa mo tshehloko ke bona e ka ba motho yo mo tsebang yo ngwantie le yena yo jang dijo tsa motsheare le nkileng kwakwa ya ntseng a lematsa bophelo ba hao e ka nna ba ke yena ya nkileng sekele a hela bokamoso ba ntho e re e tsebang lenaneo la maphulong kena ha ona letho Ntatemotaung moruti wa ka Mofokeng ke kopa ho hopotsa ya moruti ya moruti moruti o etsa jwang jwale 707 ke a ke utlwa wa tshisa mo ke a utlwa yey pressure the shoulders syllable Joey Ntatemotaung ba bua mantswe ao Joe ba na le di-top doto di feng ho na le modimo ya nang le matla Ntatemotaung ke bua nnete ha re ka ba ya dilemong tse tharo kapa dilemong tse sehlopha tse ngatanyana nakong yane Ntatemotaung ya e leng hore mo-archbishop Desmond Ntatemotaung moya wa hae o phomole ka kgotso nakong eo o ile ha hlaha diphiri a dintho tse kgolo yey ke re le hona jwale ai khona di santsane di tlo hlaha Ntatemotaung leqhepe 707 re ho Daniele kgaolong ya bobedi Daniele o sale ho yona Ntatemotaung ke ho yona kgaolong ya bobedi a ko shebe temana ya 28 e re ke potlake ke 28 empa modimo teng le hodimong o senolang diphiri ai maino o etsang man le hodimong o senolang diphiri modimo teng ya sa tsamaeng a no kena dikopano tsena a o teng empa kwana le hodimong maine Daniela ha araba hore modimo teng le hodimong ya tsebang diphiri Ntatemotaung ke ne ke re fela ko hopotse amen hore komising ela jo yo Mwareka Bishop Desmond Tutu a ileng a ba ho yona ke re modimo teng hey le hona jwale modimo yena ye o ntsa le teng o santsane a tlo senola diphiri Ntatemotaung re re bua le momamedi wa tshebeletso ha re bue le yena yo o ithute
maine ke ya moruti. Yes. Oh yeah. Khabareng fela. Moruti ke fumana email. Maine man. Emma hanyane. Bothata le maternity ho blacklist wa lebitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Makgotha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. Disolo tsa matsatsi a supileng tsa Black Friday ha botsa. Reka Cool Baked Beans 400 grams tse 12 ka 162 randa. Lucky Star Pilchards 400 grams tse 12 ka 288 randa. Disolo tsa matsatsi a supileng tsa Black Friday ha botsa. Yo. Mabona a time ke disolo tsa Black Friday. Ngwaneso. Ithekele mosego e hlwauweng ya basadi le parade sa Ngwaneso. 150 randa. Ho jwalo o apara o felle ka Ya, 150 randa. modimo. Jana plus mo o kgona ho kena nako e sa le teng ka la 24 le 25 November. Ha Ackermans fela ho na le dipehelo. Modimo ke modimo o makatsang. Modimo. Wa tseba ntate Maine ha ntse ke le papatsong. Ke kopa tshwarelo hobane ke wena moruti. Wena wa nka moya, wa nka maikutlo a momamedi le maikutlo aka le momamedi ya butsing Bibele ka o Daniel. Maine ha ke tsebe rona mahlo aka na ya kae. Empa a fihlile temaneng e nngwe ya 22 hona o Daniel mo. O beya tse tibileng le diphiri pepeneneng. Maine ke eng no ya mo monna? Ha! Soka di karabo. Aroba la fetu. Maine. Siyo. Ai putsa ore now. Yetsa hetse mo pilomba ha. Ay. Fihlela le bala. Buka yena ya Daniel. Right, Maine. Tatematawong ukete ho ya timaneng. Etla sananya. Ay, wa ntsusa ma. Ikiena kapa timala ele ngudimonyana. Ube atse tibile. Ha, Maine. Tatematawong yena mutimuye. Urube. Tibile. Ili piri pepenene. Maine. Yeah. Ako thuse momamedi ngwana mme. Yahle. Yahle. Ach, Maine. Maine. Man. Ay, ngwana chifi. Hey, watiba man, watiba. Ay, man. Ay. Yeah. Hey, yo.
Wa. Ho lwana le ntho sa tsebeng e tswa kae. Ya. Ho lwana dintwa Ai. tse patehileng. Ho lwana le ntho eo sa e bone. Ach. Tate Motaung. Mamamedi a shebe tate Lano ya tsela yo le buang taba ena ka yo. Bua hle, bua. Ke nnete ha o e tsebe empa re thuswa ke buka ya Daniel. Ha re hona le Modimo mahodimo. Ya tsebang ho senola diphiri a di behe pepenene. Oh. Re thuswa ke evankheli ya Luka. Khaolong ya borobedi momamedi temana ya 17. Oh. E thole pateileng. Ah. Le kekeng la bona hale. Jwale tate Motaung. Dintho tsena ha o sa di tsebe. Yes, Maine. Modimo wa di tseba. Ah, wa di tseba man. Ha re patuwe ho wena. Ke pepeneneng ho yena. Amen. Ke tseba Modimo a keke a tlohella ngwana hape. Le khale. Hore dikgapha di tsholohele ruri mahlong a hape. Amen. Wa tseba e ya kae tate Motaung? Muruti. Mo e yang teng e yang. Okay. Fihla e watla hantle. Leqhepeng la 593. 593. Akere ha o tsebe letho. Akere dintho di patehile. Emela Modimo. 593. Bona hore na leano kapa moralo wa Modimo na kofe. Hey. Khaolo ke ya 49 49. ke ho yona. Ntate Motaung a ko wa ko ya temaneng ya 26 leqhepeng la 594 hona mo. Phetla fela. Ke ya 26. Ntate Motaung sheba 26. Ke tla etsa hore ba o hlorisitseng ba je nama ya mmele ya bona ba tawe ke madi ya bona jalo ka e ka hoba ba tahilwe ke veini e ntjha menama yohle e tla tseba hobane nna Jehova ke mmoloki wa hao le hobane nna molopulli wa hao ke mohale wa Jakobo. Ai maina ha maina man ma o kwatile ka jeno ke re 571 hey momamedi ke gola o ntse o phetla bebele tsena le nna ke ya 571 moruti maine ai o kwatile ka jeno ei re ya temaneng ya bobedi ho 19 ke tla tsosa moegepeta ke yona a lwantshe moegepeta batle ba lwantshane motho a lwane le wa habo motswalle le motswalle maine motse le motse mmuso le mmuso ba tlo lwantshana maine motho tla ba romele a WhatsApp message ka yona nako yona yeno a tsheswa ke ntho e mo tshesang Ntate Motaung hey tsama Modimo sebetse kampong ya dira tsa hao aya
modimo a kenya pherekano le sakeng la dira tsa hao ba lwane pele ba shapane pele ba tsekisane pele o tsebe momamedi ka morao ho mo taba tsentle maine modimo wa ntshosa o re batla tawa ke madi a bona e be ka ba nwele veini e ntšha a the ba se ba tauwe mme ba tauwe jwalo ke madi a bona ao ba neng ba rera ka ona a the ba tauwe jwalo ke madi ao ba neng ba kopane ka ona madi a bona a tla ba taha e ka ba nwele veini e ntšha re ya mabenkeleng moruti wa ka e tshware hona moo e tshware hona moo e tshware hona moo nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba masediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa pato tsa clientele di lefa kontane ho re tse 20 o ka sireletsa maloko a 30 planning e le nngwe Trefina tsa le bana ba bararo Sondi ka clientele ho hobe fela o fumana phomolo ho hobe o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim ho hobe diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo Yeah. le ya pulo ya lejo yeah e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le hello online le tefello tse tlwaelehileng Disolo tsa matsatsi a supileng tsa Black Friday ha Boxer. Reka Cool Baked Beans 400 grams tse 12 ka 162 rand. Register Pilchards 400 grams tse 12 ka 288 rand. Disolo tsa matsatsi a supileng tsa Black Friday ha Boxer. ka jeno hona le motho ya sa phomoleng hobane di television jwale di bapala diphiri tsena modimo le hodimo a Daniela itse modimo ya le hodimo mdadi yeah wa ipotsa momamedi ke kopa hore o tlamele banta la hao tlama le banta re eketsa lebelo tlama le banta ke ke wa phela jwalo okay ofrempa moruti maine ke nako ya hao ye wa tshwanetseng hona jwale a sheba hore na ka jeno letsatsi ke mashome ke letsatsi la mashome a mabedi a nang le metso e meraro moruti maine ke kopa tsatsi la ka jeno o ko tshwaye date ya ka jeno tshwaya letsatsi lena tshwaya letsatsi lena tswela pele moruti 393 moruti wa ka ke a teng ho hobe amen hallelujah kgaolong ya 20 Second Chronique ka moratseo bana ba Moabe le bana ba Mone ba ena le ba Mone ba bang ba futuela Josafate a behelwa ha thwe o futuelwa ke sera se seholohadi se tswang Syria mose wane ho lewatle Josafate a tshoha
a hlabatla Jehova mme a tsebisa Bajuda bohle hore ba itime dijo. Ke kombo ntate Motaung ba ha ba futuhelwe fela ke bana ba Moabe empa ba futuhelwa le ke bana ba Ammoni ba kopane ba tla ka tsela e le nngwe bathong hoba e ka ba lebetse temana e leng ho Deuteronomy chapter 28 mo Modimo a itseng sera di ratsa di tla ka tsela e le nngwe empa ba tla khabana ka tsela tse supileng. wa ipheta hape maine hle monna. Ha maine yo ya 15 mamelang lona Bajuda bohle le lona ba iba Jerusalema le wena morena Josaphat o itswe ke Jehova se tshabing mme le seke la tepelletswa ke sera. Le seke la tepelletswa ke sera sena se seholohadi hobane ntwa se ya lona, ntwa ke ya Jehova. Amen. A re no tepella 22 Jehova a beha balalli ba ho lwantsha bana ba Ammoni le ba Moabe le ba thaba ya Seire ba futuetseng Bajuda mme ba hlolwa. Ya temana ya 24 ile itsa Bajuda ba fitla phahame. Amen, amen. Amen and amen. Habana le khapo e go tsukopa o shebe ntate Motaung sera sa bona ke ba Moabe sera sa bona ke ba Ammoni empanto ha isoka ba fitla ho yo bibele bua mantswe ya na ere ntate Motaung ya re ha ba fitla phahame mo le sela le kala bonwa ke hona ntate Motaung ba ya ntwe my man. Modimo kampong ya dira kampong ya basoris hatswa sefefo ntwa ya banke ya lwana Israele ke hona ntsanyoloha momamedi ntwa yeo ga se ya hao ntwa yeo ke ya Jehova ntwa yeo re e bolellang sela ntwa re e bolellang ye mobe Jehova ha tlohele ba motshepang Modimo ha lahle bana ba hae ho na le diphiri tsa Modimo a tlo di senola ho na le dintho tse Modimo ha o le ka lehlakore la Modimo
modimo tlo lwanela ntate ka lebitso la morena Jesu ya leboha o tlo senola diphiri tlo di beya pepenene yeah ha ha hey amen a ke tsebe maina a ke tsebe ai a ke tsebe maina a ke tsebe ho etsahalang ka wena ha ke tsebe le ka phaputsing eno ya hao o hlokomele hona le mollo o mong o thewane hodimo hlokomela maine ka o phamise matso a hao ntate o phamisa matso a maine mollo ka mono o matla haholo momamedi ha tlo lokolwa diratsa ha di tlo lwantshana pele hai ba tlo ngwapana pele ba tlo rwakana bona mmoho pele jalo tsebe momamedi dintho di tlo hlaha a ko tshepe modimo o tlamana le ntho e tlo tsoha kampong ya ba o lwantshana ha o ka wa tshepa modimo ha o ka wa dumela modimo ntatemotao ba re fe modimo e godilo lena o le phamisetsang ka nako ena le keke la qeta godilo lena ha le ka lalla ntatemotao hora ya botshelela mantsibuya e tlabe ntse le maphulong momamedi ba o llisitse ba o tlisitse bohloko mamati o no sa hopola kwaleha bone fela o tswa sefefa bona le modimo le hodimo nyatse ba diphiri le ha ba ka ba di etsa le ha ba ka ba di rara le ha ba ka ba di rala bona le modimo nyatse ba mo tsosa moya kampong ya dira ha o ka wa mo tsepa wa tsamaya le yena wa tsamaya ka lentswe la hae Skaba wa tsosa ke seratse ntoye wa seha ntoye o ke Jehova seba o seno aita te motau bona le modimo le modimo amen ntate motau maina emana tsaya di khapa e kena ka thoko re ke shebile na mamamedi bang ye mongore moruti maina ntate motau mpona molaesa ore ne ke sa tsebe ore modimo kgona ho kena kampong ya dira a di khale dintho tse ne ba di bua sa di tsebe di fihle hore ntate motau re thusitswe ka jeno ai amen mema maine tshwara maine ai ehle mona ke hona le mollo ka mo leng ka teng hona le mollo o bima ya ka le ba mofukeng ya mo mamedi ke nka tshebeletso ya ho seng hona ai ke a leboha